Poznato je da je Trebinje grad sunca, platana, dobrog vina i meda. Međutim, manje je poznato da je jug Republike Srpske dom čovječje ribice, endemske vrste vodozemca koja živi u pećinama hercegovačkog karsta. Preparirani primjerak čovječje ribice nalazi se u Muzeju Hercegovine u Prirodnjačkoj postavci. A za našu rubriku iz muzejskih zbirki o karakteristikama ove endemske vrste govori biolog kustos Mićo Milošević. Čovječja ribica najzastupljenija je endemska vrsta vodozemca koja živi samo na području Dinarida. Njena staništa se nalaze na području Slovenije, Italije, Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Ipak, sudeći prema istraživanjima, čovječja ribica najzastupljenija je upravo na prostoru Trebinja, gdje obitava u vodama podzemnih pećina. U Trebinju se nalazi veliki broj lokaliteta gdje je potvrđeno postojanje čovječje ribice. Istaknuti trebinski naučnik gospodin Stevo Čučković je 60. godina prošlog vijeka svojim pregalačkim radom pronašao čak 36 lokaliteta u kojima se nalazi čovječja ribica. Za nauku u svijetu tada je bilo poznato ukupno 250. Dobila je naziv čovječja ribica po boji svog tijela jer podsjeća na boju ljudske kože, a taj naziv ribica nosi zbog toga što se u početku, negdje u 17. vijeku, 18. kad je otkrivena, smatralo da je riba koja ima 4 noge. Jer sad kad kažemo 4 noge, posjeduje dakle 2 para ekstremiteta, prednji i zadnji, i na prednjim ekstremitetima ima, odnosno nogama, ima karakteristična 2 prsta i na zadnjim 3. Iako se zove ribicom, ovaj kičmenjak ipak je po karakteristikama mnogo sličniji žabama nego ribama. Ovo fascinantno i jedinstveno biće ujedno je i najdugovječniji vodozemac na svijetu, koji može živjeti i do 100 godina. Može da diše na različite načine. Dakle, onaj vodozemac može da živi u vodi i to je neko prirodno stanište, međutim može da živi i van vode, kao što razni drugi vodozemci, malo prije sam spomenuo, žabe mogu da žive, ali imaju razvijene sisteme disanja za život u vodi i život van vode. Za život u vodi je razvijen, za disanje života u vodi su razvijene spoljne škrge, a za disanje van vode su razvijena pluća koja nisu, to su rudimentisana takozvana pluća, nisu do kraja maksimalno razvijena, ali ih koristi u momentima kad se nalazi van vodenih zapremina. Dužina odraslih jedinki kreće se od 20 do 30 cm. Pomoću slabo razvijenih udova mogu da se kreću po tlu, dok veće razdaljine prelaze zmijolikim kretanjem. Čovječja ribica se hrani na način da se hrani živim organizmima koji se nalaze u njenoj okolini. To su najčešće sitni beskičmenjaci, kao što su mali račići, koji se nalaze takozvani krostace, koji se nalaze u njenoj okolini. Međutim, ima jedna interesantna pojava da čovječja ribica, obzirom da na njenoj površini kože se luči sluz i voštane neke materije, tu se često nagomilavaju, uslovno rečeno, neke bakterije koje čovječja ribica koristi za sopstvenu ishranu. Tako da se može dobiti neki privid da čovječja ribica može dugo da opstane bez hrane, odnosno bez jedenja, što se negdje posmatralo nekim laboratorijskim uslovima. I izdvojena bila čovječja ribica koja niz godina, nekih 10 godina, uopšte se nije pomjerala i ljudi su smatrali da ne jede, a bila je živa. Čovječje ribice mogu se naći i na dubinama do 80 metara. Iako nikada voljno ne napuštaju vječiti mrak pećina, u proljeće i jesen kada dolazi do izlijevanja podzemnih voda, ljudi ih povremeno nalaze i na otvorenoj površini. Čovječja ribica svrstava se u red ugroženih i zaštićenih životinjskih vrsta. Za potpuniji doživljaj o ovoj jedinstvenoj endemskoj vrsti posjetite Muzej Hercegovine i Prirodnjačku zbirku, gdje se na dominantnom mjestu u improvizovanoj pećini nalazi ovaj interesantan kičmenjak.